Ibihe byiza amahoro y'Imana aho muherereye hose bw'isi tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Kuri uyu munsi turi ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2025. Njye wumva kuri mikro nitwa Peter nguhaye ikaze kuri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi. Ngiye kukibimburira mu ngingo z'ingenzi, ntangirira mu kukubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari kugaya ikinyamakuru BBC cy'Abongereza gikomeje kwamamaza umutwe w'iterabwoba wa Fdrl. Reka kandi nkubwire ko mu Rwanda indi nkuru ndi bukubwire ijyanye n'umugore w'imyaka 37 n'umukobwa w'imyaka 14 batawe muri yombi nyuma yo gukekwaho urupfu rw'umugabo we ari we se w'uwo mukobwa, bakaba bafungiye muri sitasiyo ya RIB aho bari gukorwaho iperereza. Turabyinjiramo mu kanya ku buryo burambuye, nderekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Nkubwire ko umuryango w'abibumbye impuguke z'uyu muryango zashimangiye ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Fdrl ukorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo biyongera kuko wakomeje kwinjiza abarwanyi bashya mu bihe bishize. Ni muri raporo yatanzwe n'izo mpuguke z'umuryango w'abibumbye. Ndaza kugana mu bindi biri kuvugwa hirya no hino mu isi, nderekeza mu Burusiya. Urwego rw'Uburusiya rushinzwe iperereza rwataye muri yombi umusirikare ukomeye Koloneli Generale Viktor Strigunova wabaye umuyobozi wungirije w'urwego rwihariye rushinzwe umutekano muri iki gihugu. Rumukekaho icyaha cyo kunyereza umutungo no kwakira indonke cyangwa kwakira ruswa. Ku isi ndibwerekeze kandi muri Brazil. Perezida w'iki gihugu yitwa Inácio Lula da Silva, n'umugabo utajya aripfana kandi utajya arya indimi. Yaburiye Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ako akwiriye guhagarika kwitwara nk'umwami, igihugu cye kikaba ubwami buyoboye ngo isi, ahubwo igatangira kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nawe utajya aripfana yongeye noneho aradohora ava kwizima. Yemeje ko intwaro zigomba gukomeza gutangwa ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza i Kiev mu gihugu cya Ukraine. Ibi nabyo turabyinjiramo mu kanya hamwe n'ibindi byose naguteguriye kuri uyu munsi. Reka nitse gatoya ubundi nze tubyinjiremo ku buryo burambuye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaye ikinyamakuru BBC cy'Abongereza gikomeje kwamamaza umutwe w'iterabwoba wa Fdrl. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa Kamena u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano yo kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'Ibiyaga bigari bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano yasinyiwe i Washington DC gusenya Fdrl no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, byose bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 90. Nizo ngingo nyamukuru zigize ayo masezerano. BBC gahuza ishami ry'ikinyarwanda yakoze inkuru ku cyo umutwe wa Fdrl uvuga ku masezerano ya Washington ategeka ko urandurwa. Isobanura ibaruwa ifunguye ngo Perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Byiringiro Victor yandikiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda uyu ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashubije iki kinyamakuru ko kidakwiriye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe w'abajenosideri, kubusukura cyangwa se kuwamamaza mu gihe umuryango mpuzamahanga ushyigikiye ko usenywa. Yagize ati ntibikwiye ko iki kigo cy'Ubwongereza gishinzwe itangazamakuru gikomeza gutwikira, gusukura no kwamamaza Fdrl, umutwe w'abajenosideri. Repubulika Demokarasi ya Kongo
u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byemeye ko usenywa. U Rwanda rusobanura ko Fdrl ari ikibazo ku mutekano warwo kuko imaze imyaka myinshi ifite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano, cyane cyane ko yanabigerageje kenshi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ibitero bya Fdrl birimo ibyo yagabye mu Rwanda mu kwezi kwa Werurwe, Gicurasi ndetse n'ukwezi kwa Kamena umwaka w'ibihumbi 2022 nibyo byatumye rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira ibyashobora gukurikiraho nyuma y'ubwo bushotoranyi ndetse n'iryo reberwa n'ifashwa ry'uyu mutwe rikorwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indura ingingo nerekeze ku yindi nkuru. Umugore w'imyaka 37 n'umukobwa we w'imyaka 14 batawe muri yombi nyuma yo gukekwaho urupfu rw'umugabo we akaba na se w'uwo mukobwa. Ni inkuru yasakaye mu gitondo cyo ku munsi w'itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nyakanga n'ejo hashize, byabereye mu murenge wa Ngamba, akagari ka Marembo, mu mudugudu wa Rugarama, mu ijoro ry'itariki ngo ya 6 z'ukwezi kwa Nyakanga. Asingura nayo Philippe w'imyaka 47 yitabye Imana bikekwa ko yishwe akubiswe n'umugore we Mukamabano Jeanne afatanyije n'umukobwa wabo w'imyaka 14. Abageze ahabereye uru rugomo rwavuye mu rupfu bavuze ko basanganye nyakwigendera ibikomere ku mutwe, bigakekwa ko hari icyo bamukubise ku mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ngamba, Munyakazi Epimake, yabwiye itangazamakuru ko urupfu rwabaye muri uriya muryango rwatunguranye kuko mu buzima busanzwe uru rugo rwabanaga neza. Ati icyo bapfuye kugeza ubu ntikiramenyekana. Gitifu Munyakazi yakomeje avuga ko umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kacyiru mu karere ka Gasabo gusuzumwa, naho abakekwa mu kugira uruhare muri uru rupfu bo bajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi Rukoma mu gihe iperereza rigikomeje. Uyu nyakwigendera yari afitanye abana 3 n'umugore we ukekwaho kumwica afatanyije n'umwe mu bo babyaranye. Nyemerera nitse gatoya hanyuma twerekeze no kubiri kuvugwa hanze y'u Rwanda kuri uyu munsi w'itariki y'8 z'ukwezi kwa Nyakanga. Reka nsome ku mazi. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zishimangira ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Fdrl ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyongereyeho kuko wakomeje kwinjiza abarwanyi bashya. Inshuro nyinshi impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zagaragazaga ko abarwanyi ba Fdrl babarirwa mu mubare ungana n'igihumbi ndetse n'ibihumbi 2 gusa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aherutse gusobanura ko bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Raporo nshya yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano muri Gicurasi y'umwaka wa 2025 igaragaza ko Fdrl na Wazalendo byakajije umurego mu kwinjiza abarwanyi bashya kuva muri Mutarama ubwo AFC 23 yari mu rugamba rwo gufata imijyi ikomeye. Iyi raporo isobanura ko Fdrl na Wazalendo byinjije abarwanyi b'abana bibakuye mu nkambi z'abahunze imirwano ndetse no mu bindi bice bifitemo abantu benshi babashyigikiye. Isobanura ko abana n'abandi Fdrl yakuye mu nkambi n'ahandi bahawe imyitozo yisumbuyeho kugira ngo bongerere uyu mutwe ubushobozi ku rugamba rubera mu bice bitandukanye. Impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni zagaragaje ko kwinjiza abana muri Fdrl binyuranyije n'amahame mpuzamahanga asaba
imitwe yitwara gisirikare kurinda abana, bikanashimangira ko gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo bigoranye. Zavuze ko nubwo Fdrl iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gukorana nayo nyamara binyuranyije n'amahame mpuzamahanga, ikanayifashisha imbere ku rugamba rwo kurwanya ihuriro AFC M23. Izi mpuguke zemeje ko muri Nzeri y'umwaka wa 2024 ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabaga ibitero kuri Fdrl kubera igitutu cy'umuryango mpuzamahanga, umubano w'impande zombi waje magatotsi ariko wongera kuba mwiza nyuma y'igihe gito cyane, bigizwemo uruhare na General Major Peter Chirimwami wahoze ayoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Raporo yasohowe mu mpera z'umwaka ushizeyo yagaragazaga ko General Major Peter Chirimwami we ariwe waburiye abayobozi bakuru b'uyu mutwe wa Fdrl w'abajenosideri ko bagiye kugabwaho ibitero, bimura ibirindiro mbere yuko bitangira ibitero byo kubahashya. Muri raporo nshya impuguke za Loni zagaragaje ko leta y'Kinshasa yoherereza Fdrl na Wazalendo amafaranga n'ibikoresho, yirengagije ko ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano mu isi kafashe ingamba zibuza gukwirakwiza intwaro mu bagizi ba nabi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biherutse kugirana amasezerano y'amahoro yitezweho guhagarika amakimbirane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere, gusenya Fdrl no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo gukubira ibikorwa by'uyu mutwe w'iterabwoba biri mu ngingo nyamukuru zigize aya masezerano. Abasesenguzi bagaragaza ko gutandukana kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe w'abajenosideri basize bishe abantu mu Rwanda mu gihe cy'iminsi 100 miliyoni irenga y'abantu ikahasigara, bishobora kuzagorana kuko byamaze kwivanga nk'uko amazi n'ifu byivanga. Bizagorana nk'uko abasesenguzi rwose babivuga kuvangura uyu mutwe ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nambuka amazi magari nerekeze mu gihugu rutura cy'Uburusiya. Urwego rw'Uburusiya rushinzwe iperereza rwataye muri yombi Colonel General Viktor Stugnov wabaye umuyobozi wungirije w'urwego rwihariye rushinzwe umutekano, rumukekaho icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu ndetse no kwakira indonke cyangwa se kwakira aruswa. Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nyakanga, uru rwego rwasobanuye ko Colonel General Victor akekwaho gukora ibi byaha ubwo yakoreraga muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mbere yuko yerekeza muri zino nshingano yararimo akora mu gihe zashirwagaho mu mwaka w'ibihumbi 2016. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 uyu mukoloneli Victor yari ashinzwe gukurikirana iyubakwa ry'ikigo cy'imyitozo mu ntara ya Kemerovo. Abagenzacyaha basobanuye ko icyo gihe uyu musirikare yabonaga ko kitazuzura, ariko asaba abubatsi gukomeza imirimo. Urwego rushinzwe iperereza rwasobanuye ko byarangiye imirimo yo kubaka iki kigo itarangiye, leta ihomberamo amafaranga angana na miliyoni 22 z'amadolari yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati ibikubiye mu masezerano ntibyubahirijwe, ikigo cy'imyitozo nticyakora, biteza leta igihombo cy'amaruble arenga miliyari 2, bivuze ko ahwanye na miliyoni zingana na 25 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musirikare kandi yakekwaho kwakira ruswa y'ibihumbi 840 by'amadolari hagati y'umwaka wa 2012 ndetse no mu mwaka wa 2014 kugira ngo afashe ba rwiyemezamirimo kubona amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Colonel General Victor Stugnov na hamwe n'ibi byaha zakatirwa igifungo cy'imyaka 15, acibwe n'ihazabu y'amafaranga menshi cyane mu gihugu cye cy'Uburusiya. Muri Brazil, Perezida Inácio Lula da Silva yaburiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muzehe Donald J. Trump ko akwiriye guhagarika kwitwara nk'ubwami buyoboye isi, ahubwo icyo gihugu cye kigatangira kubaho ubusugire
bw'ibindi bihugu. Ibi Lula da Silva yabigarutseho ubwo hasozwaga inama ihuza ibihugu bigize umuryango BRICS, aho yasubije ibiheruka gutangazwa na Perezida Donald J. Trump avuga ko agiye gufatira ibihano by'imisoro ibihugu bikorana n'uyu muryango. We yabitangaje ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka binyujije mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko politike ya BRICS ngo igamije kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump kandi aravuga ko kubera iyo mpamvu ibicuruzwa biva mu bihugu bigendera kuri politike ya BRICS byoherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizazamurirwa umusoro. Yagize ati igihugu cyose kigendera kuri politike ya BRICS irwanya Amerika kizacibwa undi musoro w'10% nta kitonderwa kizaba kuri iyi politike. Perezida Lula Inacio da Silva yahise yiva inyuma aramusubiza Trump amubwira ko bidakwiye kubona umuyobozi w'igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika aburira ibindi bihugu abinyujije kuri murandasi cyangwa se internet. Yagize ati ntabwo bikwiriye kubona perezida w'igihugu gikomeye nka Amerika aburira ibihugu abinyujije kuri social media cyangwa se murandasi cyangwa se internet. Yakomeje avuga abwira Trump ko akwiriye kumva ko isi yahindutse kandi ko batifuza umuyobozi w'isi. Ati ukwiye kumva ko isi yahindutse kandi ko tutifuza umwami w'abami utuyobora kubera ko turi ibihugu bifite ubusugire bwacu. Niba wizera ko ushobora kudushyiriraho ibihano bishingiye ku musoro, natwe dukwiriye kugusubiza tubigushyiriraho tukabishyiriraho igihugu cyawe cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inacio Lula da Silva n'iryo jambo yahise amusubiza. Rero ngayo nguko Donald J. Trump wakwiye abantu bajya bamubwiza ukuri nk'uko perezida wa Brazil abigenza nta kumushyiriramo imiyaga rwose. Dusoreze n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'iki gihugu nyuma yo kuzabiranwa rero n'uburakari bw'ibintu byinshi bimaze iminsi birimo biragenda bisa n'ibimukocora mu bwonko, Perezida Donald J. Trump yatangaje ko ngo igihugu cye kizakomeza ngo kohereza intwaro muri Ukraine nubwo Minisiteri y'Ingabo yari iherutse guhagarika zimwe mu zari mu ngendo zo kujya muri iki gihugu. Ibi Trump yabibwiye abanyamakuru ubwo yari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wari wasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari mu biro bye bya White House nyuma yo kubazwa kuri icyo cyemezo cyo guhagarika kohereza intwaro muri Ukraine. Yagize ati tugiye kongera kohereza intwaro, tugomba kubikora, bagomba kugira ubushobozi bwo kwirwanaho, barimo guterwa cyane muri ibi bihe. Akomeza agira ati ahari cyane intwaro z'ubwirinzi ariko barimo guterwa bikomeye cyane, hari abantu benshi barimo gupfa muri urwo rujijo kandi koko Putin nawe arimo arasya tanzitse muri iriya ntambara ahanganyemo n'igihugu cya Ukraine. Hashize akanya gato Trump avuze ayo magambo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sean Paul nawe yemeje ko Amerika izoherereza izindi ntwaro z'ubwirinzi Ukraine. Yongeyeho ko isesengura ry'uburyo intwaro zoherezwa mu bindi bihugu rikiriho kandi ko rifitanye isano n'ingamba nshya z'ubwirinzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihurizwa mu cyerekezo cya America First cyangwa guharanira inyungu za Amerika mbere ya byose. Minisitiri w'Ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Peter Hegseth niwe wari wategetse ko izo ngendo z'intwaro zihagarikwa by'agateganyo mu cyumweru gishize. Avuga ko hari impungenge z'uko ububiko bw'intwaro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimo kugabanukamo intwaro. Umuvugizi wa White House ni Anna Kelly icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyira imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika first, nyuma y'uko habayeho isesengura ngo rya Minisiteri y'Ingabo ku bijyanye n'ubufasha n'ingabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha ibindi bihugu ku isi hose. Ngayo nguko rero ibiri kuvugwa kuri uyu munsi. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi, nkwifurize kugira amahoro n'amahirwe, uhahe ukomeze kandi uronke.
Nge nitwa Peter, uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV. Ibiganiro byo nakagaruka kuri uyu munsi tugufitiye byinshi, ntuze gucikanwa no kubana natwe. Tukurarikire nanone kuza kongera kugaruka guhurira kuri uyu muyoboro wacu. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.